Bim sam, tato sem sam. Hello engabe usangibona yini engabe usangibona uyakhumbula ukuthi mina ngeke ngibe yilutho buka manje sengijani hello ingoma evela phana ku Java no beast bethi ke bona hello amsakazela kwamba phambili yana GTFM salvelela bumbana ihora leshumi namhlanje 10 o'clock on the dot igama lami kusifisa kuhloka msimango bathi umhlokolozi ongahlokoloze ukuhlokoloze umhlokoloza wathi bahlokoloza ya ngoba vele usuqala ukuhlokoloza salisa uhlokoloza usagijima nami kumnandi kunje yana samba kumnandi hello ngabe usangibona nisho nje kanjalo ingoma ithi ngibe ngibuza abantu kade bengakholwa kimi ngelinye ilanga nami ngiyababuza namanje sababuza ngithi hey noma ngakacaci kahle kodwa usangibona yini uyayikhumbula le ntombi yakushiya yathi awuna future kodwa manje uyazibona unjani kumele kuyidlalele le ngoma uthi hello hi usangibona yini ngoba mantombazana nika anokaniyeka lento yenu yokuthi nishiya abantu besilisa ngenxa ukuthi nibona ngazithi ema future abanawo nigijimela abantu beyimoto ngoba nabo labasuke bekhona ngoba kuhlale kushiwo bathi behind every successful man there's a woman nabo ke labasuke sebe namapholo basuke sebe rich kusuke kukhona abantu abangemumva kwabo ufuna wakho umqale phansi nawe ube a woman that is behind a successful man hayi nonvele nibaleke nje kudlu yahamba umuntu useyo bangisana no success no the woman who is behind the successful man hayibo ufuna ufika sekunemoto nje wena wakwayibona indle yakhiwa ngaphandle efoundation nibalekele thina nithi asinamali ugijima uyoyifaka nje hayibo ugijima uhamba uyiphosa nje